Katba kajingya nyovot kadang ya biang syakmat, haduk kapor kapakat arbaje menta, na kaliang jong ka Party Voice of the People Party VPP lingba ukurtong jongka u Dr. Ricky Andrew J. Sengkon, ulayo saulak level prajar ars pa prapundriu vot. Ukurtong jongka Indian National Congress, uma Vincent H. Pala ulayo silak san pa arajar sispa andrupulai vot. Ka Dr. Mazil Amparin Lingdo, ka kertong na ka National People Party NPP kelayo silak sa pelajar arspa propsau bot. Urbat jun karjarin u kertong ka United Democratic Party ulayo laip sa wajar laispa anyo puwi bot. U kertong shimet u Profesor Lakon Kema ulayo kat sa wajar sauspa proplai bot. U Pitar Calam san hajar laispa knai puar bot kertong shimet. Kaba unota ulayo anyo hajar Hendrius pa san pendriu bot. Dei kumbalong mata haduk kan por kaba menta ka khat ar baje siting sengi jong kan sengi ka sauterik ujuleu ka sengi kaba dei ka sengi nyobot ngila hangne ngila banyui ba ka parti VPP lane ka parti jong upra kadang tambut bunsya ya kiwei pat ki kertong ya ka kongres ya ka NPP lane ya ka DP bat ki kertong shemet mat imat kumbang ngila banyui bat lingba kan ka vote ka ba ulayo ka VPP kadon jika jingkermen banyo ya ka jingjob na ka Shillong seat.